bofu msahoni jue eba nifasiria dola hindi dola odo hayati wa manadamu au kama tumeharamia ukaya ad-dunya mata dunia yinu ya numasterehi wa khairu mataiha ne kairi ya hema sterehi yayo almar'atu salihah de kamro wangu bahati ya mrumshe msulihivu au kama ngoni mweze dua sayyidina Dauda yakaudozi omba hamba Mwenyezi Mungu Allahumma wa Mwenyezi Mungu inni a'udhu bika ngamutahuni hifadhi min imra'atin namrumshe tushayibni qabla al-mashib ujojani hezemvi kabla rahaitaka wakati wanvi uhea uja basi mtu mengo rambia ukaya yemru yaunda bahati duniani demru yaunda mrumshe msulihivu bahe Dauda jarambia ukaya yemru yaunda bahati duniani demru yaunda mrumshe ikawa hajahiza mrumvi kabla rahaitaka wakati wanvi uja yakunja unesa ukandola yo muhimu shandola yo khatwari dola yo muhimu ikaundu mrumshe msulihivu shandola yo khatwari ikaundu mrumshe wapeu haukamtu megutimizi ngomba ukaya idha nadhartaha ikamrumshe ngo magalio saratka weuteha wejibiwa wa idha amartaha ikahum amrisha atuatka yehu urendaje yehudunga zila wamwambia yafanye wa idha ghibta anha ikauro haupa na msafara yehu hifadhize mali za hao hahifadhiwe sheo shahahe dese mali za hao hahifadhi ne sheo eshahahe haina ndola yotokane bahati hali أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.